Dostlar, selam. Hayırlı gün barıгызга da. Bu endi qabatlawni qaraganlar üçün isenleşebiz. Әлегә kişiler istelöge biz endi başlap jibeririz. Bugün duşanbe wagda aytganыбызча bu atnada da biz davam etamiz özümüzning Instagramdagi tur efirlarimizni. Hem bugün kütle bizde qonaqda Zeynep hanım, Zeynep Fakhriddinova. Zeynep hanım, agar da siz bizni ko'rasiz ekan, agar da siz kirgansiz ekan Instagramga, rahim etigiz. Büyük para bizim. Ayda izlab qarani. Yok. Yok bakayım. Былай yazdı. Bileyim, onu ben koydum şimdi. Yok, şimdi былай da unutsan harflerini. Köte. Zeynep hanım, isen misiniz? Neçe hallarigiz? Aydagiz Instagramga chiqasizmi? Aydagiz Bulg'ar radiosi akkauntuna kirigiz prямой efirga. Yaxshi, kutamiz, biz sizni kutamiz efirda. Yaxshi. Нәрсә ди? Hozir di, kiram di, yaxshi di. Bizeniz qolgan? Neyim? Mana bizanmagan bugün Indira. Men de bizanmadim. Tak. Eşi diler, barısı Belemnitliler. Belemnitliler. Şıraşalar, tatlı irenler. Kim bu? Yürü jırlaşıp oturabızga. Qoya. Yo'q. Zeynep apayda girsin Instagramga. Bir sırlaşık, jırlaşıp oturik. Indira ham Rustam, Zeynep apa bilan. Işlagan mening ko'z. Aha, Sterlitamakka привет. Rahmat. Diyorum bize mesela matır deganlar. Sen ышандыңмы? To'xta. Wow, Zeynep Söyleme. hanım yakınlaşamında. Всё, tutashamiz hozir. Tara 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 tay ratay. Tambur. Hazır bula. Hazır bula. Wow! İsen misiniz? İsen Hayırlı misiniz? günler. Neçe hallarigiz? Vallahi Allah'a şükür. Bir kilişkine. Все нормально. Dib aytsak Aha. da bula. To'xta, Aha, o'rnashtirib bir biz telefonni. Motor ko'rinadimi? Ay, iz gitkiş. Eshitiladimi? Uy. İştiler Ey, barda İşte- yaptı. Sizde bik motorlar ko'stimasin. Subhanallah. Sizden kadarım tugul indi Zeynep Oy. hanım. Jonqayım, rahmat indi. Mening yoshda bunday kompliment ahligida va shu eshituv ul bit indi zo'r kompliment qilayım. Turmaydi. Maktanışıp aldık. Siyaşıga engemege de koşuk. Başayla da başlayayım bunda Zeynep hanım. Ayi. Ne işler bitiresiz? Allah'a şükür bir keliş indi ne nerseke ide bit indi yeme kirek ide otururga birinçiden ikinciden oturas kelmese de ne işleysen indi ne bit bütün saqlanu şaraları şu bulgaçtan ötemiz indi korkuta bit malay korkuta все-таки belgili nerse tugul şuna göre bu virüs indi dibitemiz bitindeyim eytesi de kelmey hatta o sözünü İde oturabız. Hem indi bulgan kadar indi şol barlık işlerini işlep bitirdik desen de işin bitesi yok eken. В общем, bütün istiyorsun da. Ha? Нәрсәләр эшлисез? No, birinciden biz indi jiyiştirden başladık bit. Şolay her kim şolay birinci bit. Küften jiştirgan yok hemen Bakşa. Zeynep hanım. Ay, gastrolda tam yeri шығып кетip degендей, чынлап та көп нәрсе ынтылған, жиылған менә киім салым инде шул теге алып аларны урнаштырасы бар иде инде менә шуның ише. Аның тузаны бит инде атна сайын яратасы алар инде сөйләп тә торасы бытийские, житейские ниләр инде проблемалар. Нишләдем?
Ben koy almayayım. Koyup bir hele. O, mene bit malay. Tutunsa irat kişi. Jigitler. Yaşlardaki yaşlar şeyindi bana. Kızım koyayım hele pожалуйста. Aha. Sizde? Vo. Yara neçe? Taptık bir türünün. Mene bit. Mene bit. Siyah, Siz siyah, saytağında maturra kurnasız. Siyah. Zeynep Hanım, Minezir. Jiyiştırу işlerine tutungaç da kupten yuvaltkan bir enerjinizi topmadınız mı? Yeysem de kupten kurmagan bir birini. Kulmekler, iyi mi? Alıp karayım da kiymek işi bulam. Normalay sıyıp bulmay. Şunsun aşar. Men sizni bilgandan beri siz hamon shu bir tirilib nechik siymaysiz indi. Опять до лучших времен deyim de alıp koyam. Менә шулай итеп берничә күлмәгемне шулай еракка коймалар якында. Әйтә бит, әгәр дә тазарасың килмәсә, әйме, ничек сакланасың килсә, холодильникка үзеңнең теге яшь ягыңдагы встроенный фотографияны куярга кушалар. Мин дә шуның кебек бу күлмәкләрне еракка коймыйм, якында гына тотам. Может, әйтәм, шулай әзрәк кенә весны сбрасывать итеп, шул күлмәккә яңадан кабат сыйрым да менә халыкка тагын кабат киеп чыгырмын дип. Менә шундый өметләр, уйлар. Zeynep Hanım bu izolatsiya vaqtında ırgıtıp bulmaz ot kilolarını. Kirisinçe jiysak kına indi. Менә. Шуңа күрә холодильник кырына куярга кирәк бер фотографияны матур. Көндә ачканда, шунда күз алдында торсын, чтоб онытмаска. Шушы, менә үзеңнең элеккеге кыяфәтне. Менә шул инде. Ул миндә генә түгел инде. Запасыгыз бар, кара будай. Кара будайны курканым, җитшәлмәдем бит мин. Без бардык нигә? Агропаркка. Малакайым, как раз шул көнне карабыдай кирәк иде. Безнең аласы килеп йөридер, алмаганмын мин. Шуннан соң сорыйбыз, карабыдай юк ди. Бер җирдә дә шуннан чечевица алдым. 5 кило. На всякий случай. Шулай итеп, карабыдай кайттым да токталып әйтәм. Шул җыештырганда актарам карасам 2 пачка карабыдай таптым. Так что безнең запас күп. Что ашарга бар, Аллага шөкер. Зөфәр ярата мısın карабыдай? Ярата. Ярата нәрсә Зөфәр абыйның менә? Токмачлы аш. Ул катлаулы түгел. Әйе. Ул теге әйберләрне буламык иткәнне яратмый, теге төрле әйберләр катыштырганны яратмый. Аңарга менә, мәсәлән, ярылган бәрәңге, аның кырында пешкән ит. Менә шулай менә аерым тәмен сизеп ашарга ярата ул. Шулайрак инде менә. Кыздырган әйберләрне яратмый. Ой, тиле. Ие. Bizim bilen aralaşmıyor ne? Açtı. Yok, kilip gider ol. Kilip gider kim bilen söyleşedir ya, şunun bilen bir arada kilip gider elbette. Zeynep Hanım, bir jırlarsız mı ikansın indi? Kütəbiz bit. Eydegiz jırlayım, neksin jırlamazqa? Eydegiz hele. Барлык булгар тамашачыларына, безнең Татарстаныбызга, сезгә сәламнар юллыйм. Әмма инде бу җыр бик теге, ягъни түгел, Мансурактан башлыйк әле. Ярыймы? Яшь автор Кадрия Абдулова дигән мин автор белән эшли башладым. Алия Солтан сүзләренә менә бу җырымны. Сездә яңгырады ул Булгарда, бераз биргән миннән. Вот. Рәхим итеп тыңлагыз. Микрофонсыз шушылай инде. Әйе. Хәзер мин монда җырлыйм, сез миңа ишетелә, юк дип утырыгыз. Ям ишетелмәсә, мин көчлерәк җырлармын, ярыймы? Сез шушылай утырасызмы? Әйе. Әле биеп Карашы. Мин сезгә башлап җырлыйм булай хәзер. Данныйларны сезгә кара. Сездә кушылыгыз. Сүзләре юк. Иске түгел менә яңа җыр. Sandık aşılarına basıp sındırgan güllermini sınıgan güllerge şatam in ağır günlermini sandık aşın kilsene kim yaşını bir sene günelime
Mınar tulgan şığam deyip ürselene Sanduğaşım kilsene Kineşini bir sene Şundi şaklar mı da bula Yem tapmayım günelime Sağınular üzem iken sağışlar yüreklerini üzemeler aşıklar yalgışlar jırlaşı sandık aşım nazlımalar taralsın bir kemenerge sil yalımım ne uyli aziz başım jırlaşı sandık aşım nazlımalar taralsın bir kemenerge sil yalımım ne uyli aziz başım İştileme. Eye. Yuvatma hızla mine Tilime güskün elmine Zar silerge kalgan diye Jelleme gizlemine Sanduğaşım kilsene Ellerimini kürsene Günelime Mağlar tulgan şığam deyip ürselene Sanduğaşım kilsene Ellerimini bilsene Günelime Mağlar tulgan şığam deyip ürselene Günelime Mağlar tulgan şığam deyip ürselene Wow! So, şolay ettirdik hali biz bile. В общем, bizne göre постановка buldu bu jırga. Rahmet. Qarali, Rahmet. Zeynep Hanım. Qarayım hali. Bulat Yerebet'in daimetinden bunda bu Aye. süperden bitip. Bulat. 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 Ya Kile kile. Kileme. Kileme bunda Bulat. Yarasından Irak'tan selam verdim. Zeynep Hanım, bana elegine tup-tulu kolu ko'rinib ketdi. Bulatman tatuirovka yasatgan. Buna nisi qaradingiz? Bilasizmi, Rustam? Men bu tatuirovkani atiyda da bor menim. Shunga ko'ra menim onun ishiga birga endi teskari qaramadim. Anda tilasa narsa yasamagan endi ol. Üstelik bo'lgan shul olay bir kategorический qaramadim. Bilmay de qoldim birinchidan. Ikkinchidan yasatqachqina ko'rdim. Ondan so'ng endi aning ishi tatuirovkani keri chiqaruvning og'ir narsa ekanini bilam. Shunga ko'ra men aytib turmadim endi. Ну ладно. Aytam bu yangadan yasamayın dedim. Yarar dedi, qararız dedi. Ne işleteyim? Ну вот, yarar. Bugungi shurda endi o'zine ko'ra har bir shurning o'zining neyi bildi. Tege bir nechikda modası deb aytayım endi. Har shurning mana biz o'sgan chaqda bizning obilar kiyalar edi emas. Stilyajniy sholbarlar modaga kirgan edi. Shashakli ko'ylaklar nechik 81-yilda mening boboy armiyadan qaytdi. Kishi boboyim. Ham mana shunda xatirlayman men. Aniga sholbar tiktirdi ulayman. Polosko bo'lsin, tege bo'yli bo'lsin ayman. Hamaning Hamanın tege klüşü именно 22 сантиметр, по-моему, yalışmasam bulurga tiyiş. Ulşiyle именно 22 сантиметр bulurga tiyiş. Mında nezigrek bulurga tiyiş. Neşiktir şunda mena bumlar buldu ol. Ondan soň şeşekli külmek indi. Avulda nerseke koyan tabasın. No şulay da şegenler yeridir ebit. Mena şul şegenlerden zengerli oklar, eri şeşekli, muattır külmek
инде не алганы хәтерлим менә. Һәр чорның үзенең бер булма, нәрсә дип әйтим инде. Модасы шулай таләп итә инде ярар. Zeynep Hanım, moda degenden менә карап торабыз, блондиночка булып куйгансыз әле. Әйе шулай. Hem sosyal medyada күреп алдык сезне bir көнне яңа образда. Sarilar kiygansiz, Indianочка. Ни өчен бу образны сайладыгыз, әллә берәрсе тәкъдим иттеме? Тәкъдим түгел, Рөстәм. Үзем мин инде менә күреп торасың барбер бер төрлелекне яратмыйм. Шушы сәнгать җанлыклы булып тугангадыр инде, шуңа күрә эзләнәм дигәндәй. Беренчедән мин үзем дә яратмыйм бер төрлегенә булырга инде. Бу образны мин эзләдем ничектер не күптән инде. Күптән башта кабул итмичә йөрдем инде. Кыен ничек дип әйтим инде. Пока Әзер түгел идегез. Әзердән дә әйе. Ничектер уйланып йөрдем инде 1-2 ел чамасы инде. Шуннан соң яңадан минем репертуарда шундый ук бераз неләр белән Азия моңнары белән шундый моңнар белән инде китте ниләр үземнең теләк направление. Менә шуңа алар җыелды бөтенесе бергә һәм менә шулай бер укмашып килеп чыкты инде ул. Һәм шундыйрак стильдә менә минем хәзер кирәк әгәрдә ни булса тагын бер җыр. Мин шундый стильдә бер җырны җырлыйм сезгә яңа җырны. Ну, в общем, шундый моңнар инде беренчедән ул безнең әйттем инде мин бер көн нидә телевидение баргачтан бер күршеләшен апта кичкенәдән үк без бит инде карап, сокланып нәрсәдер һәрбер елтыраугына, ниндидер бер киемнәренә, аннан соң шул моңнарына дигәндәй үзебез дә кичкенәдән тыңлаштырып үстек бит инде җырларын. Без карыйдыр идек. Әйе, урын калмыйдыр идек клубта, но кирип шунда качып пысып булса да утырып карыйдыр идек инде. Бик модага киткәне шул күрсәтәләр бик фото ниләрне. Зиталар фәләннәр шунда инде. Ну, в общем, ул да мөгаен ниткәндер, тәргеш булгандыр әзрәк кенә. Ничектер менә белмим инде, әллә яшь бара инде, чыгып бара инде акыл белмим тагын. Шулай дип тә язалар инде. Бер нәрсә дә эшләде белмим менә. Күңел халәте дигәннән еш кына була бит инде менә шу социаль челтәрләрдә, Инстаграмда комментарийларга кирип китсәң, анда нинди генә фикерләр юк, тәнкыйть сүзләре дә, анда дөрес сүзме ул, дөрес түгелме яза бирәләр инде. Аларны күзәтеп барасызмы, укыйсызмы, һәм ул сезгә берәр йогынты ясыймы менә алар язган сүзләр? Ышанасызмы аларга? Тәэсир итәме? Соң инде һәркем үзенең мнениесен әйтергә тиеш. Әйе, ул кабул итәсеңме, итмисеңме, ансы синең эшең инде. Әле менә кичәнәккә кычкыртып сүктеләр әле язганнары тагын нигә директка язып җибәргән иде. Шулай инде шул Элвинны рәхләм тыңлыйм дигән сүзләремне яратмадылар инде чисты шуңарга сүгәләр һаман нәрсә дип, ну һәркемнең үз эше. Әйткән, тыңлыйм, ошый икән, ошый. Шулай бит инде, ансы инде. Әйе, бүгенге җырның, бүгенге көннең бер прям әллә нинди бер җырчысы яки булып калырга тиешле дип әйтүем түгел бит минем. Просто менә шулай тыңларга ярый бит. Шуңа инде сөүчеләр күп инде, ярар. Кабул итсәң, үзеңнең эшең итмәсәң инде. Ярар, нишлисең, тәнкыйть кирәк инде ул, тәнкыйтьсез булмый. Мактап торганнарны вообще яратмыйм. Анда нык мактыйлар, мин ышанмыйм инде аңарга, нәрсә кигә. Шул теге Рөстәм Закиров. Эй, нәрсә дияле ул? Бер тапкыр Сабантуйларда күп инде ул аркадан килеп, эй, матур җырлыйсың дип сөеп китүчеләр. Дип теге юморист күңелендә калды инде шуны хәерлек. Нишләп концертка килмисез? Эй, яратасыз үзегез ди. Сөеп кенә торасыз ди. Zeynep Hanım, belki tamam bir җыр. Әйдә, бик теләп. Менә шул теге. Теләп тыңларбыз. Рәхмәт. Вакыт булса, җырлыйбыз алай булса. Әйдәгез. Менә шул хәзер минем яңа җырым. Бу Лиза Сирень, бергә укыган кызыбыз. Мин аны контактта күрдем дә страничкасын. Шуның хәерлек кояшлы, шуның хәерлек ниндидер яңа. Һәм менә шулай күңелемә ятты инде бер җыры. Менә шуны менә эшкәрттем әле. Шуны алып чыгам. Мәлімін үрген ғажырларының өсі бірінші тапқыр десем енді бірінші басқарулар. Бассам чек болар ма екен? Что-то қиынырақ. Басам? Нормально?
Ya көріне алай, бұлдырдым. Yok, mine bulay. Da. Üter kışlar, jiter yazlar, şeşe batar, alma ağaçlarda kışlar sayrar, yazmış bizge niler sayılar, yaşaralar, yılmayan min, Allah'a rahmet okup can kayın. Отключи комментарии. Ana olsun tuğulum. Yazmış kayın ey yavrubi, aşulanma, usallanma, bir kıdaydan yerden sıra, yalvarılardan tutalma, yaşarlar, yılmayan min, Allah'a rahmet okup can kayın seni de. Utanma yazmışından zorlanma. Yerine göküne barlarını bulduruşa, Allah haklı anan kışın duyalsam, başka bilmezsen gazapını yaşarlar, yılmayan Allah'a rahmet okup yalpayın seni de. Utanma yazmışından, darlanma, yaşaralar, yılmayan min, Allah'a rahmet okup yansayın seni de. Utanma yazmışından, darlanma. Yazmışından, zorlanma. Yazmışından, zorlanma. Rahmet. Nabi. Aferin Zeynep Hanım. Ne? Ne? İtme dedi. Zeynep Hanım. Hep koyalım. Bu sırada hazır Hayır. iki sıra bulaşacak redden. Demek Züfer abi zamanında buldu jitti, tuydum, buten jırlamayım, jitti bu mina diyen sözleri yankıragan idi. Jır bilen, sahne bilen oranı üzerge uylagan idi. Nişek geri koydu mu fikrinden? Devam edecek mi? Anlaşmak ki hazır ide indi. Yana sezondan debeytik. Yok indi ol. Sahnege yangadan gastrollerge yürmez. Bulsa mintege mene şulay ulum bilen hem yana avaz türkümü deyip bitinde biz mene şulay yigitlerimiz, yaşlar toplandık. Bar bizning gruppabız avaz türkümü. Yürmez indi ol Züfer olay gastrollerge. Mene şulay koy vakit şakırgan yerlerde indi. Baribir көңілі аның жырламай бұлдыра алмай, ол енді жырдан тойып болмай әлбәттә. Менә ул шунда язып куя ул жыр. Менә Ринат абый Муслимовның сүзләренә үпкәләмә дигән жыр язды, шулай ук бик матур гына яңгырады. Менә ул бит иҗат кешесе. Я шигырь язып куя ул, я ул жыр көй язып куя, я баянда утырып уйный. Ул иҗаттан китә алмый берничек тә.
Hem şuna göre indi gastrollerge indi elbette o barmaydı, yürümey. Züfer abi bayanda oynap jırlap almazsınız mı iken son? Şarabı, koyasız. Züfer abi Tur efirga mene özümnün tur efirga bir çıkkanda valla mesela nitirbiz ali. Bugün uylamadı ali. No, oňarga bir nese tügülde indi. Yarar. Ya apetiti kuzgalsa aytırsiz. Apetiti. Yara. Aytırman. Bulat Tur efirga belkim çıgır. Bulat bilen sizin duet var mı? Yok, bizim duetimiz yok. Mene Mene şu duet. Ha? Belki uylanırgadır Züfer Bulat bilen bir duet yasarga. Bizning tovushlar turli. Ul ikkinchi turli. Angarga menim nega tonalniskga men toshqa podстраиваться ettirga degan yaroqlashirga qiyin. Ul zafargina joylashadi degan. Ustada jirli, ostada deganda turlicha biz endi duet degan narsa ul jingilay bir tugul bit endi. Neytamiz? Şul awurraq kishiga jaraqlashu. Biz bit endi bu turunda bir söz aytayım hele. Bir zamanında karaoke battle degan topşırığı var idi bit bizning, ayma. Ay. Sol topşırığa kelgen bütün jırşı, yaşlar, oy, tonalность tegesi, mansı dip zorlanaydı. Men mundaymen, Züfer abi, nişiksin, tonalность turu keleme. Enekaş bir şılma, men Любой'na jırlayım degan edersinde, hem şakatırşından da anday bir mühim tugula Züfer abi. Любой diapazında. Yok, ana kulağa aybat işte ol özünün tanalısın, özünün neyin dürüst başlı her vakit. Anday ol yaktan ol, на самом деле profesional ol. Mene min dürüsüngün aytkirge, min koyadır yalışırga mümkün. Nişiktir min tübenrek alıp ya olmasa, tübenrek tege, перестраховаться etem, koy vakit min tege. Ayol, deganday, barabir jırlayım min ana, tuqtamim. Min gadetim minim tübenrek alıp gitu. Mene ol bir kaçan yalışmay ol yaktan indi. Allah'a şükür. Gadatda ince Züfer abi bilen jırlaştırgalaştırasız mı? Laştırgalaştırgan var. Laştırgalaştırgan var. Züfer abinin şu bayanı alıp indi. Al Zeynep'imi Zeynep'ini jırlap meni özüne karşı gitti de indi ol. Okuyan çakta. Student vakitta. Yarayın bugün vakitler bit yanıdan jırlar. Bayanı temnoşka dali. Köpten çıkarganı yok. Nedir biz? No yara bası birinci susungusu bulmasa ali. Geliriz, söyleşkelerimiz. Ne kısın indi. Ali bir tane karantin tizgine bir tadimiler. Şuna göre indi bir yaklap indi ışıraşırız da belki favat sizde de. No indi ikinci yaklap tizrek bitsin indi. İde oturup elbette no. Order mı indi ol bir karaganda kişi yalgın aytadırgandır o tege koy bir neden. Ama akşa bite başlasa, mesela yaşarga retin kalmasa, grişka bite başlasa, iş harap. Samoizolatsiyani bitti deb ilan ituga eng birinchi narsa ishlayacaksınız. Tak, eng birinchi narsa ishlayim ekan samoizolyatsiya. No, shundoq endi chiqib bilmas endi ul otilib berilib bunday gastrolga da eng birinchi parkda hali biz kichkinakda girib qaytargan ekan deganik tag'in netmadik, qiymadik, bormadik. Eng birinchi sharoitda biz yuriga chiqamiz park Gorkovaga, havaslarga chiqqan yo'q. Bilasizmi? Hatta tiyinler yugurishar, rahat ko'ngillimi? Ул тиеннәргә якын килергә ярамый ди, алар бешеный яклар бар ди. Так что халыкка, балаларга не стоит аларга кулларын сузырга. Так что вот. Parklarda yürgende, siz bütün medeniler, tanıylar, bileler, kilelerin, fotoğraf şeylerinde halakval sıraşalar. Buna ol adam bolası bitinde artista, türlü kayıp bulurga mümkün, süyaşas kilometrgan şur bulurga mümkün. Barı bir yağınlı itim cevap veresin, Allah koy vakit işitmemişke, kurmamışke salaşıp gitip barganır. Yok endi olay itkende yok ki, kelip söyleşip fotoğrafiyaya düşkən şıraqlar adım sayın, onlar indi keyifke qaramysың indi. Keyfin bulmasa ide oturga kerek indi bir qana. Keyfin bolsa, kişi keyfi bolsa buramga çıqır etmez keyfi. Onsu da var bit. Nega soň indi? Senin keyfi yoqlagına ol kişi keyifli tugul çıqqansan ekan indi. Bu добр. Esenler, keyiflerini ko'tarib, tag'in bir jırlap alыңыз Zeynep hanım, vaqt bara, jırlap ilgiri geldi tag'in bir. Eydegiz, hazır Nail Şeymardanov'ның Kavsariya Paşafikova sizlerine yazgan bir jırın təqdim etem. Anlarsız sizlerinden. Tak. Yarabasın bulay oturup qana jırlayım. Yaxşı. Menin video operator yoqqa chiqdi tushada. Yoqqa ketdi. Oturup qana. Sizlarni qarashtirib olam. Yaxşı.
Öyle. Kalır söyle. Оператор, оператор, оператор. Bunda yoktu kafası. Tol hallerin tolları bilmi, imenler bilmesin de. Tolışın tolu bükülmüş ya, imen bükülmesin de. Tol hallerin tolları bilmi, imenler bilmesin de. Tolışın tolu bükülmüş ya, imen bükülmesin de. Ufiyularına sağ utka girmegenlerge silemele hallerin kaygı kurmegenlerge ufiyularına sağ utka girmegenlerge silemele hallerin kaygı kurmegenlerge Kursetsen de kurset yaşın haline kirgenlerge bir işime dip bir söz bilen yuvata bilgenlerge kursetsen de kurset yaşın haline kirgenlerge bir işime dip bir söz bilen yuvata bilgenlerge Ufiyularına sağ utka kirmegenlerge silemele hallerin kaygı kurmegenlerge uftuyularına sağ utka kirmegenlerge silemele hallerine kaygı kurmegenlerge Berak basıp Dal yanına taltırttım birge bürülensinler Jilsizigine bulmayacaklar birgele bügülsünler Dal yanına taltırttım birge bürülensinler Jilsizigine bulmayacaklar birgele bügülsünler Uftiyularına sağ utka kirmegenlerge silemele hallerin kaygı kurmegenlerge uftiyularına sağ utka kirmegenlerge silemele hallerin kaygı kurmegenlerge silemele hallerin kaygı kurmegenlerge Rahmet. Rahmat özünüzге. Rahmat çıkanınız için, unutmağınız için indi. Albatta. Unutup bular diyeyim indi ol. Şulay. Unutmayık, bir-birimiz bilen her vakit aralaşıp, mine söyleşip turganda, kaybir köngülde istelikler yoğara. Hali mine keşeginek tağını Dilber bilen tünne kulağında bulduk. Umeyden bugün de kurep aldım. Ella şunda yuklığına mı soğuk olarak ki? Sen misiniz? Sağlar mısınız? Bütün kolektif bunda. Hayırlı günler. Mes kilip sizni tınlap duralar Zeynep Hanım. Ey canı haylarım. Rahmet. Elle sizni tınlar, elle bizni tikşirip duralar şimdi. Vardır indi malay. Vardır indi. Varsı da. Dilberle işledik. Ey kulak oyununda qatnaştım. Anda bizning jilchilarimiz kirganlar edi. Şulay uq Ilsiya, kim go'zal. Endi mene aytam qiziq so'rovlar. Ул bizga qaraganda bizning turda ko'proq bilay ekan. Shunday butunsin sırap qo'yam malay. Ay. No, necha bilay javob beraldim bagay. Maskasını kiyip koyan avlana. Ay. Piyon bulup yürey. Şapiyon. Ulan endi. Maskasız hazır çıkarga da yaramay. Ay. Bizning tinglovchilarimizga, tomoshachilarimizga, sizning tomoshachilaringizga, umuman xalqqa, efirda o'tirishlarga aytir so'zlaringiz, tilaklaringiz bordir balki. Birinchidan endi sabırlık bersin. Mana shulay bu nechta kutilmagan o'ylamaganda deganday. Mana bir shunday narsa qirib sibirib o'tirgan mumkin planlarim, turmushdagi joylangan ishlarim shunga ko'ra endi bizning mana ma'rga qarab
әйтәсе килә, ни генә сынмасын, теге экономика гына сынмасын, әйме. Оннан соң инде әллә нинди аңлашылмачанлыклар килеп чыгып, яңадан теге низаклар килеп чыкмасын. Шундый кеше, халык белән халык арасында, менә кеше просто менә шушы Казанында, Татарстанда да аңлашылмачанлык аркасында әллә нинди теге төштертешләр, ниндидер кайнашлар килеп чыкмасын. Менә шунысы куркыта. Һәм инде әлбәттә бөтен кешенең эше стабильләшсен иде инде. Стабиль булсын иде бөтен нәрсә. Ну, без менә кай вакыт курыкмый да йөргән булабыз. Булмастыр да инде, ләкмәс дигән буласың үзеңә, әйме. Килеп сиңа кагылмыйча, әйме, ана шул инде шир әйтергә кирәк, әйме. Кеше аны башына беренче тә уйламый, что начар һәм куркыныч нәрсә икәнен. Менә мин куркам. Шуңа күрә инде бар балалар, бар өлкән яшьтәге әти-әниләр, әниләр, аларны сакларга кирәк, шуларны саклау yüzеннән, аларга ихтирам yüзеннән инде әлбәттә ничектер саклану чараларын күрергә кирәктер дип уйлыйм мин. Аларга җиңел генә карамаска кирәк. Инде кешегә барыбер бу халәттә без мондый мондый халәткә инде әлбәттә без барыбер ияләшәлмәсбез, без барыбер өйдә утырып тормыш аппаратына кешеләр түгел. Гомумән халыкның тормышы хәзер эше бөтенләй урамда, читтә йөреп эшли бит. Шуңа күрә бу халыкка бик авыр хәл инде. Алла ярдәм бирсен безнең көне-төне менә бу медикларыбызга, әйме. Алар җылап бит Инстаграмнарда ничекләр итеп инде сорыйлар йөрмәскә, ничектер үзегезне саклау чараларын кулланырга, таралмасын, киң таралмасын өчен әлбәттә. Менә шуңа күрә Алла ярдәм бирсен аларга, көндә ниндидер бер тәэмин итеп торган кешеләргә ашау белән, кием белән, бөтенесе менә шу ниндидер безнең движениене менә бу туктатмас өчен тырышкан һәрбер менә шу урамда эшли торган барлык кешеләргә инде әлбәттә саулык бирсен, саулыктан аермасын. Амин. Үз изоляция режимында көнне күңелле үткәрү өчен Зәйнәп Фәрхетдиновадан бер лайфхак. Әгәр дә ни булса, идәнгә бер юрганың җәясендә әкрен генә разминка ясый башлыйсың. Әкрен генә. Мәсәлән, утырасың, ятасың, менә ул авыр нәрсәләр түгел. Һәм шуннан соң я булмаса кулдан, утырасың, аякларны сузасың, кулларны, бәлки генә разминка элементарны менә шушы куллар гимнастикасыннан, аркаларда, муеннардан ясый башласаң да ярый. Һәм шуннан кыза бик яхшы гына организм кызып китә инде. Яңадан силовой упражненияларда ясарга була. Мәсәлән, һәм шулай итеп кешенең бу физкультурадан соң хезмәттән соң, я булса бакчада эшләп, я булмаса өен җыештырып, менә шуннан соң кешенең кайфы үзгәреп куя да, яңадан гел негативы бетеп куя, теге тирләр белән чыгып китә, җиңеләеп китә кеше. Менә шуңа күрә, менә шундый киңәш, хәрәкәтләнегез. Еш ясыйсызмы шул зарядкаларны? Әйе, онсыз булмый инде. Я булмаса Түшәмебез бик матур, үзеңне күбрәк күрсәтәм. Рәхмәт Булат. Әйтә бит менә, я булмаса инде сөртеп булса да аласың идәнне, тузанны. Инде әлбәттә хатын-кызның аның эше бетерлек түгел инде иде. Я ашарга пешерә, ул турда уйлыйсың. Беренчедән инде менә шул вак-төягешләре белән дә мавыгып китәсең. Булмаса кул эше тотырга була инде, ансы һәркемнең үз эше. Чыгып йөреп керәме, кул эш тотамы, укыймы? Менә шундый. Ну, миңа калса, иң яхшысы физик хәрәкәт. Хәрәкәттә бәрәкәт. Хәрәкәттә бәрәкәт. Дөрес әйткәннәр инде. Үзен әти-әниләр, әнкәйләр. Шуңа күрә движение это жизнь диләр инде беренчедән. Шулай бит. Зәйнәп ханым, бик зур рәхмәт сезгә безнең белән бергә булганыгыз өчен. Үз изоляция режимын бозмагыз, гаиләгез белән матур итеп өйдә утырыгыз, разминкалар ясагыз, үзегез әйтмешле. Һәм инде киләсе очрашуларга кадәр дип саубулашып торырбыз инде бүгенгә. Рәхмәт, онытмагыз, очрашыйк тагын. Ярый, исән-сау булыгыз. Сәлам әйтегез Зөфәр абыйга да. Рәхмәт, авырмагыз. Эшләрегезне матур итеп апарыгыз шулай. Пока-пока. Сау булыгыз. Менә дуслар, бүген дә булды бу.
ул да булды кыз кирәк дип әйткәндәй, бүгенге әңгәмә тәмам, иртәгә әлбәттә шул аккаунтта, шул атта сәгать 11-дән соң без кабат күрешербез сезнең белән һәм әлбәттә кунагыбыз белән. Кем икәнлеген бүген анонсларда күрерсез. Сау булыгыз. Инде башта иртәгә без сезнең белән күрешәбез, ишетелешәбез дөресәгә һәрвакыттагыча. Булгар радиосы дулкыннарында иртәнге 7-дән без сезнең белән булачакбыз. Сау булыгыз. Sağ olun. Oy.